Kuva uyu mwaka watangira, abategetsi b'Ubwongereza bamaze kubona hafi 7,000 by'abimukira binjira mu gihugu bambukiye mu muhora La Manche mu mato matoya baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa. Umubare w'abambutse mu 2022 warenze 45,000. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Rishi Sunak yakomeje kwizeza mu magambo ye guhagarika ayo mato. Umwaka ushize rero, Ubwongereza bwagiranye amasezerano na leta ya Kigali azatuma umubare utazwi w'abimukira woherezwa mu Rwanda ngo abe ariho dosiye zabo zisuzumirwa. Ibyo ni ibijyanye no gusaba ubuhunzi ndetse no gutuzwa, kandi nta burenganzira bafite bwo kujurira. Bijyanye n'aya masezerano, Ubwongereza bwamaze kwishyura u Rwanda miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Bwana Rishi Sunak ku bijyanye n'aya masezerano yagize ati: ni mashya, azagera ku ntego, ariko kandi nizera ko anajyanye n'inshingano mpuzamahanga dufite. Icyakora abacamanza mu rukiko rw'Uburayi rushinzwe uburenganzira bwa muntu ibi barabyanze. Ubwo indege ya mbere yiteguraga kuguruka yerekeza mu Rwanda mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, uru rukiko rwasohoye ikizwi nk'icyemezo nomero 39 gitambamira izo ngendo kubera ko zisa nk'izihonyora amasezerano y'inama y'Uburayi ku byerekeranye n'uburenganzira bwa muntu Ubwongereza bwashyizeho umukono. Inama y'Uburayi ntabwo ibarirwa mu nzego z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mu gusubiza kuri ibyo, leta y'Ubwongereza yateguye itegeko rishya rizajya ritesha agaciro ibyemezo byafashwe n'urukiko rw'Uburayi. Umushinga waryo uba urimo kugibwaho impaka mu nteko nshingamategeko. Kandi mu nama yagiranye n'inama y'Uburayi muri iki cyumweru, Minisitiri w'Intebe Sunak yavuze ko azagerageza kumvisha abafatanyabikorwa b'i Burayi ko hakorwa amavugururwa mu rukiko ubwarwo. Yagize ati: turashaka gukora ibishoboka ngo urukiko rw'Uburayi ruhore rwitwara mu buryo buboneye, rukore neza kandi mu mucyo. Abasesenguzi bavuga ko Uburayi butari mu mwuka mwiza wo kuganira n'Ubwongereza nyuma y'aho iki gihugu kivanye mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Madamu Camino Mortera Martinez ni umushakashatsi mu kigo giharanira impinduka mu Burayi. Ntabwo mbyizeye neza ko bazatera intambwe ngo binjire mu mavugurura y'ikindi kigo cy'Uburayi ngo barashimisha Bwana Sunak na guverinoma ye itavugirwamo bijyanye na gahunda y'abimukira. Bamwe mu ishyaka rya Sunak ry'abatsimbaraye ku mahame ya kera barifuza ko Ubwongereza buva mu nama y'Uburayi bukanivana mu masezerano yayo ku burenganzira bwa muntu. Igihugu cyaherukaga kuva muri uwo muryango ni Uburusiya, bwawirukanywe mu mwaka ushize nyuma yo gutera Ukraine. Kuko ubu Ubwongereza bwakwivana muri uyu muryango, Madame Camino Mortera Martinez ati: mu guhangana n'ibikangisho bya nimuduhe ibyo dushaka cyangwa se twivane mu masezerano y'Uburayi ku burenganzira bwa muntu no mu nama y'Uburayi, igisubizo gishobora kuba rwose nta kibazo, nimukomeze mugende mube leta y'igicibwa nk'uko Uburusiya bumeze. Nibwira ko byaba ari ikosa ku Bwongereza gukora ibyo muri iki gihe, na cyane ko nk'uko mbivuga dufite intambara hafi aha ku muturanyi muri Ukraine. Abagera kuri 1/4 mu bimukira baje mu bwato butoya mu 2022 bari Abanyarubaniya. Ubwongereza bwasubije mu gihugu cyabo abagera ku 1,000. Minisitiri w'Intebe wa Rubaniya mu kwezi gushize yavuze ko Ubwongereza burimo guteshwa umutwe n'ibibazo by'abimukira.